Сайн байна хүндэт телехарагшат танай анхааралда жигүүртэх хүлэггэн манай ээлжэта дамжуулга. Манай жигүүртэх хүлэггэн дамжуулгад шинэ гаршиг бий болов. Ордор хөлхөд рубрика. Энэмнэ ямар сэдвтэ зориулагдана бэхэд буряд уран зохиолын түүхэва мөнөөгийн байдал. Тимхэ мөнөөдөрөмнэ манай дамжуулгахада 20 жилийн ихэн үеийн буряд уран зохиолда зориулагдана. Тухайлбал зужиглыму зохиолы хөгжилтэй тухай. 20 жилийн ихэн үед бурядны тугуутта зужиг бишиж наада тавиха шинэ замшил бий болгон байгаа. Зужигууд хада ихэнтийн ороде драматургнуудэ зохиолнуудыг хажаалгаж бишигдэ. 1905-1914 онууд гэгэрлийн утхатай төрүүшин зужигууд буряд хэлэн дээр бишигдэн байна. Тэдний тоод нэрлэвэл ямар зохиолнууд гэхэд Абашаевэ бишхэн үхэл гэхэн зужиг, Балдаевэ сэрэн малшин, Барлуковэ архинзымы хупхэшона, Салтыковэ хойер можа, Базароне харташыт гэхэн зужигууд болна. Бүхий дээрэ долоо нэмэн зужигууд бишигдэн байна. Харин энэ долоо нэмэн зужигуудэ бишимэл текст хада оройдол хойерын мөнөөсө куртер ерхэн гэж тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэ ямар зужигууд гэхэд Иннокентий Барлуковы архинзымы болон Чэжлхан Базароны харташин. Тус зохиолнууд хада тэр үеийн бурятны тугуутта байдаг ылдып уйлых хэрэгүүдийг буруушаажа шүүмжилж бишхэн зохиол болно гэшэ. Шэлхэдэ тэр үед художник тугуутта харта наадха тэгээд баха архи тамхи ууха ийм хэрэгүүд дайралдадаг болон байна. Энэ хэрэгүүдийг зохиолшид буруушаажа зохиолсоо харуулна. Энэ үед Российн болон бүхий хотог ордууд художник тугуудар болон хобисхлэ худулгооны нүглондор ардшалхан ордорхлоход демократическа үзэл бодолнууд өргөн олны дунд дэлгэрж байхан цаг гэж тэмдэглэх хэрэгтэй. Мөн тэрмэт эрхүү хотын хургуулнууд хурдаг хэдхэн буряд хурагшнаршя энэ демократическа үүсгэлнүүдийг бахал биелүүлдэг байгаа гэшэ. Эрхүүгээ багшин семинарид хорж байхан оюутад хада сугларжа хоорондоо баха зужиг тавиж тэрнээ бие-биедээ харуулдаг байхан байна. Шэлхэдэ наада тавихан эгэ төрөшин зужиг хада Абашаевы бишхэн үхэл гэж зужиг. Энэ зужиг хада 1908 онд бишигдээд тэрэл 1908 ондоо тавигдсан байна. Сергей Балдаев буряды төрөшин зужиг зохиолы их тавигштай нэгэн болно гэж хэлэх хэрэгтэй. 1907 онд Имши Трубачеевы гэрт болхон наада тавилганда арде дууладаг шоны баатыры дуу хайхнаар дуулаахынха. Ард зоны зохиолнуудтэй, дуунууд, үлгэрнүүдтэй тэр хада багаха хойш танилсан байгаа. Гэртхийн ба дутын төрөлнүүд сон үлгэр түүх хөөрөлдөг байхан, дуу дуулдаг байхан. Тима төрөлхичгээ олон байгаа гэш. Шэлхэдэ абганы болох Алсаев хэдэн том үлгэрнүүдийг шэлбэл гисэр алтан дуурай мөргэн гэхмэт хөлдөг байхадын бүрэ үхивүүн байхада Сергей Балдаев нэний шагнахан заримын сэжэршя мэдэх болж хөөрдөг байхан гэш. 1908 онд зунанга амралтын үед анхны төрөшин тие арде амын зохиол суглуулах даабар ябж гэртээ Сергей Балдаевич босхан байна. Амын зохиол суглуулах хэрэгээ эрхүү хотын ород буряд эрдэмтэд шэлбэл Кроль, Овчинников, Пирожков дурдхан байна. Тэр зунда бөөгэ хэрэгсэлнүүдийг Мамонтын хойо олхоно эрхүүгээ музейда Сергей Балдаев тушаахан. Ийм түүхтэй. Амын зохиолхоо бишхэн зуйлнуудын гэхэд Алсаевха бишшавхан Золото Баатар гэж үлгэр баха хэлэх хэрэгтэй гэш. 20 жылдын 1909 онд Сергей Балдаев өрөнгө төрүүшин зохиол бишиж туршива. Тэрний хада сэрэн малшиг гэж багахан үлгэр байгаа. Энэн дээр үндэхэлж зужиг бишээ. Эрхүүгээ буряд оюутад хурагшид энэ зужиг наадан болгожа анхны төрөшинтэй тавива. Зохиол сон малшиг хөвүүн сэрэн
байны басгын шарын хоёры дурын тухай хылыгдыхын иймэ байгуулгатай сюжеттэй зохиол. Ондо хөвөн мөнгө энэ байны басгында дурлажы сырнии өөрөнгөө харгыха холдуулахын тулуу баха тима муу хэрэг эрхилнэ. Тэгээд сырын малшин хөвөй муушалжа на баян айлы адо холуга гжа гымылны хардана. Улы холда холгайшат бариктажа на сырын гымгө бэхнин илиргдет залушул сырын шарын хойыр мюсар айл болна гжа. Има сюжетте бишехын зужык Сергей Балдаев ушехын бэна эны зужыгын оютат тыруиды зужык надажа бахан хутто харолхын. Игжы на арада театр бухыны театрально уйлыхырык йылда турушин зужыглымыл захиолнут игжы хилхын гжы хорхы хырыкте. Минго юнзон юхын онхо хилжы Сергей Балдаев бурят нютогудар тунхын ойхын хирит болығыт боғын алайр улан уда гыхымыта нютогудар бақшылхын намтарте. Минго юнзон хорин доло хори юхын онотты. Москва ходыда хойыр жылсо этнографиям ба зун-зугай ардоде ундыхын сойыл институтты ажылыхын байны. Инді хоржы дургет, инді аспирантурда хура. Одонгой минго юнзон гошын нығын онды, олан оды хоты босыжы үрдім чынжылхы институтта худылхын гайшы. Тегет іні үрдім чынжылхы деді хорголды худылхыды, арғы гүйіхі ажылхыхын, анын турун бурят ардайнға амын зохиол соғылуылхы, шынжылхы, хыблуылхы, ажылгышыйы хыхын, хылыбышыға үрдімі кандидат болхың нырызыргыты, тегет буряды ассыры, сойлы ғабияты ажылшын гыжы хумдыты нырызыргыды хуртыхын. Зай мұны қада түрі хордығы зонжылы ихин уйды бішігдіхін зұжығудығы, қойыр зұжығуден текст олдыхын гыжы хылыгдыхын байныгышы іні текст нотты, іні зохиол нотты хандыге. Нын турун Иннокентий Барлуковы архин зымы гыжы зұжық тұхай. Іні зұжық қада минғы юхынзон арвынығын онда бішігдіхін байна. Тикде іні зохиол қада бағыл түру ең бурят ардзоно гыгайрулхы хырыкты зорюлыгдыхын зохиол гыша. Минго юнзон талын эмін онда архин зымы гыжы зужыгай қарбышык, ордорхылхыды рукопись, үрдімтің Царин Анчик Немаевич Дугар-Немаев Моңғыл орында олығын байна. Тихде іні зохиолы қарбышымылығыды гетурушин рукопись гыша олды оғы бәйхінға аяр минго юнзон талын эмін онда олдығын байна. Тигет іні зохиол қада туғын харадусхыды аңқы турушинте минғы юхынзон арвыныгоне апрель харың арвын дұрғынды үрху қыдыды тавикдіхін геша. Архин зымық жы зужығы текст бурят орын зохиолы туғыды иғы унты сынты тоң қомары бішіміл боры хұхуңгыте хорголин тетраддері хары бұхер бішіктіңхе, ғадыр дерін қаршық бішіхі хоресон, ордане бури ханты засығы уйин бышык дер Захарын бышеты. Ортор бышеты. Тетрадь из лучшей бумаги. Хоресонь зун талын Захара напшығын басы сұғутте. Ойолты бәні барон талын Захада тік дұнда ханы тетим дорхи тіпхырхын хоресо. Жады барихын морите хуне зорық. Эны тетимба зорық тетрадь хыхын фабрикын хулды тамғы болнық жыны бурят орын зохиолы туғын номсо бышеты. Иннокентий Барлуковы бышыхын зужык бурят хылны авианды таролжы, хоушы моңғол узығыйы шынытхыхын узығыр бышыхын зохиол болна. Хоридығы зон жылы ихин уйды бурят хылны авиан байғолғыды тарымжыты узыкте болығы тұхай ханам бодыл бурят зоны донды хылсыгдыдық байхынгеші. Жылғыды лату зығыйы таролғығу. Қошың моңғол узығыйы шынытхыхығу гыхын тимі ханым жынот ғардық байға. Қошы моңғол узығыйы шынытхыжы бурят хылынды таролғы зығыйы агван даржыйывы алфавит гет бішідік. Хари үні хырық қансы хуне хырық бішігеша бұлық зоны ажыл байға гыжы үлдімтіт тымдығылыдық.
Агвандар живе захёхын узугор бышыжы хыблыгдыхын турушын номхада угы хоргажа сытхыл хайжролха улыгырнут оршыба гжнырте мингай хунзон наймын онда Петербургды байголагдыхын нарын гжы хыблылды гарахын байна. Ины узык Сашада ховелтада орологдыхын байна. Мингай хунзон арвындыгын онута Петербургды ырдымы академин хыблылды шыны монгол бурят алфавит. Монгол бурят арыдай орын шулығы соқсыл баря гыжы намот анқы тұрушынте хыблыгде. Шынер захёгдахын бурят узыгор арыдай амын захёлы зуилнут ины намотсо хыблыгдахын байна. Ины узык байгылы хойеты бұйым бурядуды донды дылгырулыгды жихиле, а тихде на хорити зонжилы ихине арва донутта имы хырык хылтыдык байга. Иннокентий Барлуков орынго зужык шыны узыгор бышыхын байна. Тетрадень гадыры хуресо корвың мурдегур хоушың монголор. Арахин зымы хымых захёл гет бышете. Хойырдыхе мурш шынер бурят хылынды таролыгдың хе монгол бышыгыр барлаги ныхынги гет бышете. Горубдыхе мурсон хоушың монголор Ирхугин хумун бор агван гет бышете бейна. Захёлшы Иннокентий Барлуков тус зужык соғы орданы байдыл зорыглана. Тихден бурят зоны ажвайдылды халты болдык архи тухай бышныгеші. Архи геші ехі борошажа. Желкыды на захёлы гол уйлдыкшы нюр мухарагжнырте грейзің. Ины хунхада басқая хадамда ухйо былдыжы байғат, басқанда захыл былдыжы холын хоты горыт ошынхе. Гіртін улығын зоңқын бұғыды мухарын хамғанин, басғанин, гед улыңхе авыя хулежы байны. Харин одан сағай тұршыды ісігін хоты горыды хо. Ерхіде юш югui хоғын герна. Ины ямыр ошархаб гыхыды ехер археогат бұхы абығын захала харғайда хо угуйхе холғайшытта апхола. Ины хоб гайшые гыртын тарал гыжнырте эхыныр бөрі оретшылын ержі хылны. Тегет нығы заболхын қойна мухара нерешия ехі зымытехын оржы ерет, хамғанда, басқанда, Бухы байхын байдла хорха бате волна. Харин аны захёл дурхыде, ехі хэң туғысқыл тегір дурныгышқыл хырхде, юнды бұхыды, хуригін балықы қалсын гыжнырте залоху вун, мухара хадым абайынға заң абария анқанха мытхы байхын тола, хойн дахыжы хото шот, адығылат, тір археогат байхадын, мұдырылгөй байхадын гыйлда, бұхы абахын зориyin сысыг басқыны захал гешие авыжы неуғат, хулы-хулды асыр жуғыны. Тегет захиолы туғысқылды қалсын күбің хадым мухара, хадым ысығы мухарте туринго болзыр хорылдыны. Имы ныгы ақтаға бүрідіғын, ныгы уйлығы бүрідіғын бешейхын зужык. Тихде тыру ен зужгудые нерышке харадусхыды бурят зоны ажывайдылда, бурят зонда халтыхыдык, муyu масыртыгына археуха тамхетатха. Тегет тырнех жоғар хартын абияста абыжы, бұхы байхын зорю алдыха хыргышы етіпшыжы, борошажы, бурят арзоны нюдын ехігін имы зорилғыты зужгуд байға. Архин зымығжы Иннокентий Барлуковы захел сахарадусхыдымны, уйлдыкшы нюрнуды нырынудын ехоғанер хылты. Ины орын захиолды ордор хылбул говорящие фамилии гыш хылтыдык. Тихде нымна юнгыхын отықтай бұхыды захиолы уйлдыкшы нюрнуды нырынудын хада баха тыры зоны авари занда тарыма. Жылхыды гырезің мухара гыжнырты, тырны эхыныр танюр гыжнырты, басығанин сысык, Хуригін болқы ховунин қалсын, хоп тарады гыхныры ныр тарал, археоды губгыне ныры архиншы гыхымыты. Тегде драматург орын захиолша тыру еді. Ины захиолды имы нырыте гыйлды нырынудыйы угыжы, тыры захиолынғы уйлдыкшы нырынуды заңа барейін харолжы шадам байны. Ины захиолсы улзы гыжы
овгне угнудер ины зужик тугусхыгдыны. Юндыпхыды улзыг жубгын тыры архиншик жубгын дорходо, мухар дорходо, ихы ухате сысын убгжол залошолды ихы уха заныгышы. Шылхыды зохел сөйгет бішетебені. Улзы убгын. Ши мухара, ши яжы бәнігі шыпшы. Мұны ехер хуригі басқая ғара ғайда оныға ақы қайымшы. Хойыр тумы, хойыр марин ши бало бізі. Аду бари рохне гырылды, олыды гынынды байға алым. Ургыхын ури алдыхын марин бұшы қайым. Ю алты мұңғы байқайым, ходалдан гыж байқы гуй. Хубут басығыт дурлавыл, золо алывыл, байырынла бақақы хырыкте гыж хылна. Тикден архиншу бүгін бағайым хари оғына. Хуригин бало, хуригин хубун шангаладыла манда бахархи айғылад уғылда, гыхдын улзе уғын хылна зе. Игыжы архил оқия орылдыжы бу явилдагыжы. Нын турун залошылынға зол жарғылай туло орылдайы. Игыжы хылет іні зохел дурна. Тикде ушо іні зохелы ихы хонерхалте зуил юмбайны бұхыды Иннокентий Барлуков барон бурядуде яряны хылны зуилнуды хыргылыжы іні зохел соғы бұшығын байына тегет. Хошу Монголхо царин анчик Неманч Дугар Немаев муноны бурят на литературных хылынды оролхада іні хобил юнудын іні барон бурядуде яряны хылны зуилнуды тырзандың орхиогжы тымдықлығы хырыкте. Одадығы зохелхада чайжыл хамбазароне хартышын гыж зохел минғы юхынзон арвын қойронда бұшыгдыжы ағын ардай театрта анқы тұрушынте табиктан гышы. Тикде іні хорите зон жылы ихин уйды зужық зохелха ажыл зужығуд гышы ардай театрнотта табиктадық байға. Ардай театрнодықде темі юнгхыпта нығыл худонютығай байышын со зон соғларадыла тыры худонютықта илыңғая бақшылжы байхын залушул имы зохелнуды бышыжы арыдзоны орда тавижы имы нады тавидық байға тегет арыдзон юржы инеғі талдың инегет ойылғы талдың ойлад тегет үлдіп темі ажы байдылды дайырылдыдық ойлы хұрғуды қаржы ехі байырлыжы тардық байхын кеші. Тегет аны бағыл гүгерлі отхате чежіл хамбазароне зохелды хандыге. Тышын гыжы зужықада бағыл тыры ордане баядалыя харолна гүгерлігі зорилғате. Угейте сырнейхи гыжы әл доржы хубонин турхы ғонжыя ходылдыжы тыры ходылдығын мұңгүйо болтейін хартыда алдат. Байын тыхыгжы хунды урите болот, хулы-хулды, юшгы хоғын болот, ушо харты олат, турмудорха бате болна. Тигде түрі худонютықта нютық бұхынды шаху хартын абияста аптахын бурядудгеша уйтеш я байынш я ламы санартынш я хамагы болта хартын адныгжы чайжыл хамбазарон зохел соға харолхын байына. Гол уйлдықшын юр доржы гырнырте хартын намнадылы гырге гаржошны харин гыртын хоғын айтын нахате жиябын нукырын вешейхын хубунин улна. Кыдын хонық болхын қойны доржы юш югы хоғын осыжы ерні. Хамғынайынға доржы та юма асыра гуйгуд, биді юш гуйгыртеп дегідің авиа гуй байгыжы хашхарат, Выры тема жырун заң гаргыжы байхыдын хойнохон сагданыр дахыжы ерет, тыхы байыне адойын холоғын байныш урие угогу байнышыгжы зымылет атырние барепшылжы абат ошына. Имы сюжетте хартышын гыжы зужык. Іні зохелхыда тыры урдане харыңқы мұңқық сақ гыжы автор харулны гешапта, тихде тыры хунгеша урынго хобизая урынго гарта абжы шадыхогуй има хырыкгуй хартын абиястаптажы тема хомхай хоптык байшолды мыхылуулжы игжы явыны гжы зохелсого харолна. Зохелсо хандамы доржы ихныр нукуртыё ихы дуты нахте гжы харологдна доржы ошығар нахте хандамы ие турушынте хархады. Дығыл ойы жывайына зохелсо юрынлы боряды хыныр
ажлайнга завхарта хухадал юмье ойжы хоона. Хулдын хархадамне шурбы таможы хоона тихден вряд зоне баядылын захелса бахал харагдны гешапта. Чэжл хама базарон оро бакшыкун байхын холын жылы хукасасо агын тойракта бакшылхын байна душо жылсо бакшылхын. Тигет чэжл хама базарон ганцыны хартышын гырзужук бышы харим баха ушо ондо захелнуды бышын тыдынин зужгудын бахал агын ардай театры тайсындайры тавигдахын гэші. Чэжл хам базарон ины захелсоғы нынтырун урдане баядыл харолна. Тихде ины доржы хубун хадал уйте байхынха болжы байхын зориё харта намнажы ушо ихы мунга апхы гэшгу, ушо ихы мунгу шухы гэшгу гыжы урда зорилға тавядлы, бышы ондо зонды мыхылулыдлы, олы халны гыжы харолны хайымда. Тегедіні хартын худони тыгай зорыглыл ихы хонерхалтайгор автор харолхын байна. Инейні баға танытты дұртхия. Яманы байышын гырдотыр хартышыт, харты харакшыт, талан тавикшыт хуна. Хайыр ғорбун кун онтыжы хыптыны. Бугыды хыгылдыргылың. Яман сае меха шаныжы мыгдыжы байна. Доржы лодайты хартылдыны. Доржы ғорғыр лодай ихы хухю надынин одың борхажы. Тигде харта надыж байхын хунуди нырлыхыды яман гыжнырте хыныр орынго байшын гышые хартышытты мунго ругот. Тиденді онтари хыптыри білде, тренге гадыр ушо идеялулет, идеялухыненге туло хонуулхыненга туло бахыны хартышта мунга бат, бахатиема муноне хылыр-хылхыды бизнес хыжы байхын хыныр. Теге дыны байшын со хыдвайны бұхыды лодай гыжнырте ламухун хартынатына, угуйте мане уилдыкшын юр доржа, байыч ехона, тихде олын зоңынды харты надыкшыт, харты харакшыт, талан тавикшыт гыжы. Талан тавикшыт гыде хын шуукшап гыжы баха талан тавижы, баха хорындо тыры ондо зоңыны харты харжыбайын зоң баха оғыдик надық жыбайындығыны. Лоде доолына, борықын харыл болыныл хо, борылжын тоолай бумбырбы. Хорихын харыл болыныл хо, хотын тоолай бумбырбы. Хошын эмне тройхыя хажодым нашын хургыкты, анханемне тройхыя али нашын отхат гыша гыжы. Харты харжыбайкшыд, зе надыкты гыжы хухирылдыны дыгына. Доржы ладай хайыр хырылдыхая наша болна, доржы утхыло дабынагын. Шы юнды намай мыхылепші. Ладай дэше унды год нюдырға зангидат, индышне шамайт уйсахихым негыжы, наншылдан болыны хыбыртегіні. Ладай убырго хахатчыл архи гаргад годым хинагына. Хартышыд, намды ныгы залгеулыш, намды ныгы угыш шуяңгарна. Ладай доржың арды байкшыды шыле угынагына. Тигде ені хартын адыне има зорыглыл харолхыда, автор юнгыш харолны бұхыды, қансы мен хартын адакшыд інді соғылыратын адыны бұшы, ені гірер дұрың олын зоң, ху ехінтенен үрішу. Тигед ені үрішул ажыл хыжы гыр бұлы харжы япхызоң адлы, інді хартыды соғылырат, хартын адды гүйнудың архи тамхи оғжы, хухы маныңгыны тамхине, имы надыне зорыг харолны кешапта. Тигет ушо юн тухай хылдыны бұхыды інді археауғат хартын атқыда хырылден болхыда наншылдан болхыда бұйы гымтені гыхымыты. Тигет ушо үндінігі неедіте уйылы тухай хылбыл юн болны бұхыды, іні уйыды хамғын дығыл торжы ернігіна, бұғыды неелдіні, хуйхыр, гылың болықты бұға ешігу гыжығылсыны дығына. Іні хамғын дығылты гыжы үрі хуң, үхінір хуне дығыл умдыңкі ұржы ерхіде, бағыл хартын намныжы ябхын хуң, бұқы қопсая, үрі хуненгі бұқы қопса хартыды, бұқы емо ху шуғдет, гейгейд гейілда хартыды хуғот, хоғын болғыды яхар көй үхініренгі дығыл умдыжы бағыл саша харта намныжы ерні. Тегет іні хартың надыне гірті темі нютыға старысты ненейі юм болжыбайна бұны гірсоғыжы шалғыға ерхідін, юм болны бұқыты бағандын ниеттегір бүшеті. Старысты ербігіжі ғаза байын залу ұхибуын гүйжыр отхылхідін, бұқы хуң түрі дұры ғазыр дәрі онат болты қорхерылдышынығына. Тегідін старысты ержі уыдын тоншот орхыдын,
хухан манын тамхине архин үнэр хухан унтаж байхын хөвөртэй. Тэгдэн ороод унтаж байхын хүний хөриулхүгүй үдэ хагаад цаашаа явна. Зэ тэгдэн газа байхын залуу хивүүн нэгхэди минутын дараа оржих хөвнө. Зэ староста холошо саша надагтыг. Тэгдэн хүн зон хурхирж байхна, худлаар хурхирж байхна гэнтэ бодоод баха хартая сашин надаж ихөвнө. Оредол долоо нэмэн зүжгүүдэ хоёрханingla мөнө хүртэр ирээгж дахин давтая тэднэ тода Иннокентий Барлуковы архинзыма тэгдэ энэ зохиолнуудэ сюжет энэ зохиолнуудэ утха харадус хэдэмнэ 20 жылы ихэн үед бурятны тугуутта худойны тугуутта болж байхын тима бурядарда ажвэдэлд хаалтах жвэдэг уйлыхэргүүдия төвшөхө буруу шааха эдэзония шүүмжилхэ гэн тимэгээрүүлээ утхатай зүжгүүд бышигддаг тавигддаг байгаа гэшэ. Зэ нэгэр намжуулгая төгсгөхмнэ дахин уулзтраа баяртай.